मुलुगनां आफाद दंनाय सप्तानि लोब्बायै गसाइगावआव ICDS नि बानजायनायाव हानजा सुरदों। 1 निफ्राय 7 आगस्तसिम खुंनाय मुलुगनां आहार दंनाय सप्तानि लोब्बायै एनेबलिं ब्रेस्टफीडिं मेकिं ए डिफारेन्स अफ वर्किं पेरेन्ट्स आयदाखौ लानानै दिनै गसाइगाव ICDS नि बानजायनायाव गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि खुंफुंनाय जायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव ICDS नि गोबां मावथिफोरजों लोगोसे गसाइगाव गोजौसिन फरायसालिनि गोबां फरायसाफोराबो बाहागो लायो। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम बायदि स्लगानजों हानजा सुरो। लोगोसे गथ'फोरनो माबायदि गोग्गो पुष्टि गोनां आदार जाहोनांगौ बिनि सायावबो सांग्रांथि होयो। আমি বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও এটা কেম্পেইন লৈছো আৰু সেই কেম্পেইনটোৰ আন্ডাৰত আমাৰ ডিফাৰেণ্ট এক্টিভিটিজ আছে, বেলেগ ধৰণৰ এক্টিভিটিজ আছে। সেই এক্টিভিটিজ অনুসৰি আজিৰ ডেটত আমি ব্লক ৰেলী এটা কৰিব বিচাৰিছো উইথ দ্য হেল্প অফ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। চ' গতিকে আজি আমি ইয়াতে গোসাইগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেখেতলোকক লগত লৈ কিনে এটা এৱাৰনেছ ৰেলী আমি বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও মাধ্যমেৰে আমি কৰিব বিচাৰিছো। আৰু ছেকেণ্ড যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী হৈছে সেইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্ট ফিডিং ডে। আমাৰ 1 পৰা 7 আগষ্টলৈকে আমি ৱৰ্ল্ড ব্ৰেষ্ট ফিডিং ডে চেলিব্ৰেট কৰিছো। গতিকে সেইটোৰ বিষয়ে এৱাৰনেছ দিবৰ বাবে আজি আমি ইয়াতে গোট খাইছো। মহিলাসকলক এইটোৱে মেছেজ দিব বিচাৰিছো যে ব্ৰেষ্ট ফিডিং বুলি ক'লে সকলোৱে জানে যে আমাৰ সন্তান যেতিয়া জন্ম হয় আমি মাকবিলাকে সকলোৱে জানে যে আমি ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰিব লাগে, কিন্তু তাৰ মাজতো বহুত খুঁটি নীতি থাকে, হয়তো বহুতে জানে আৰু বহুতে হয়তো নাজানে। ব্ৰেষ্ট ফিডিং পজিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব লাগে, কিমান টাইমৰ মূৰত দিব লাগে, আৰু কিছুমান মিথ আমি দেখা পাওঁ যে বাচ্চা এটা জন্ম হ'লে মুখত মৌ দি দিয়া, পানী দি দিয়া, এইবিলাক যিবিলাক মিথ আছে এইবিলাকৰ মেছেজ আমি দিয়াৰ কাৰণে থ্ৰু ব্ৰেষ্ট ফিডিং আমি এৱাৰনেছ কেম্পেইনটো সেইকাৰণে পাতিছোঁ, যাতে আমি ভুল মেছেজবিলাক গুচাই কিনে আমি যিটো মানে শুদ্ধ মেছেজ হয় সেইটো যাতে দিব পাৰোঁ, আৰু সেইটো লৈ আমি আজি আগবাঢ়িছোঁ। गोजोनथाव खौरां आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ सोलोंसाफोरनि थाखाय लानानै फैदों देहा सोलोंथायनि मोनसे मोजां खाबु। 2023-2024 सोलोंथाय बोसोरनि थाखाय आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सोहोरनि JD रोड गोजोनपुरी गांजेमा बाजारनि उल्था फारसे साखाथियाव थानाय आइ-आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स सोलोंथाय फसंथानाव सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा साख्रि मोननायनि खाबुखौ खालामनानै लानो हागोन। भारत सेवक समाजजों गनायथि जानाय बे फसंथानाव 2 बोसोर समनि थाखाय मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSS डिप्लोमा, एसिस्टेंट नर्सिंग, फर्स्ट एड पेशेंट केयर, डायलिसिस टेक्निशियन, OT टेक्निशियन, फिजियोथेरापी डिप्लोमाजों लोगोसे 1 बोसोर समनि थाखाय ICU टेक्निशियन, रेडियोलॉजी टेक्निशियन डिप्लोमाखौ लानो हागोन। बेफोर डिप्लोमाखौ आबुङै सोलोंथाय लानायनि गेजेरजों सोलोंसाफोरा गोरलै राहाजों साख्रि लानायनि खाबु मोनगोन। गोसो गुदुं सोलोंसाफोरा रोखायै मिथिनो थाखाय 9821663110 6002559220 मबाइल नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन, नङाब्ला क'क्राझार सोहोरनि इउनिभार्सेल डेन्टेल एन्ड हेल्थ केयार सेन्टाराव फैनानै थोंजोङै खौरां लाफैनो हागोन।